замандаштар жана кадырлуу коноктор. Бүгүн Кыргыз жергесинде, дегеле Түрк дүйнөсүндө улуу майрам. Күн менен түн теңелип, ааламга нурларын бирдей чачыратып, жаңы жылдын келишин, жаңы өзгөрүүнүн, жаңы жакшылыктын башатын белгилеген улуу күн, улуу майрам, Норуз майрамы кирип келди. Норуз майрамы жерибизге тынчтык, молчулук, элибизге ыйман, ынтымак, окуу жайыбызга албан ийгиликтерди, жакшылыктарды алып келсин. Норуз майрамдык программабызга кош келиңиздер. Sayın Büyükelçimiz, Sayın TİKA Bişkek Ofisi Koordinatörümüz, Sayın Rektörümüz, Sayın Rektör Vekilimiz, üniversitemizin değerli mensupları, sayın konuklar, sevgili öğrenci arkadaşlarımız ve şu anda bizleri Medya Manas'ta canlı yayında takip eden kıymetli misafirlerimiz. Bugün gece ve gündüzün birbirine eşit olduğu, baharla birlikte yeni yılın geldiği özel bir gündür. Kırgızistan'da ve tüm Türk dünyasında büyük bir coşkuyla kutlana gelen Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Nevruz Bayramı Türk dünyasına huzur, sağlık, barış, refah, manevi güç, dostluk, üniversitemize ise başarılar, iyilikler ve güzellikler getirsin. Nevruz Bayramı kutlama programımıza hoş geldiniz. Урматтуу бүгүнкү майрамдык салтанаттын катышуучулары, кадырман коноктор, бүгүнкү майрамдык кечебизди ачып берүү үчүн эл аралык Түрк кеңеши уюмуна караштуу Түрк университеттер биримдигинин башчысы, университетибиздин ректору, урматтуу профессор доктор Себахатин Балжы агайыбыз менен биринчи проректорубуз профессор доктор Асылбек Кулмурзаев агайларыбызды сахнага чакырып алууга уруксат этиңиздер. Sayın misafirler, üniversitemizin değerli mensupları, programımızın açılış ve kutlama konuşmalarını yapmak üzere Uluslararası Türk Keneşi'ne bağlı Türk Üniversiteleri Birliği Başkanı Sayın Profesör Doktor Sebahattin Balcı ve Rektör Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Asılbek Kulmurzayev hocamızın sahneye teşriflerini arz ederiz. Hurmatlı Kırgız Respublikası'nın Madaniyat Jana Turizm boyunca Ministerinin orunbasarı, hurmatlı Türkiye Respublikası'nın Bişkek'teki Toluk Büyükelçisi, hurmatlı bizim bordoş memleketlerin büyükelçileri, hurmatlı rektörler, hurmatlı birinci prorektör, bizden üniversitemizin hurmatlı süyüktü cemaati, ardaktı konoktor, bugün bizmenen bolgon, bu ulu bayramı suyuncunu bizmenen bölüşen büt konoktor, geleceğimiz bolgon suyuktü oğullarımız, kızlarımız, üniversitemiz tarafından uyuşturulan Novruz Bayramı programmasına özüm atınancına, Manas Üniversitesi'nin Calpa cemaatine atınan sizlere hoş geldiniz demekçi mi? Çok kıymetli misafirlerimiz, bir yıl daha geçti ve yeni bir yılı bugün hep beraber idrak ediyoruz. Yılların tanımları elbette ki farklı olabiliyor. Mali yıl deniyor, miladi yıl deniyor ama Türk dünyası için yeni yıl dediğimiz zaman elbette ki 21 Mart Nevruz günü, Nevruz Bayramı akla geliyor. Dolayısıyla bize bir yıl daha yaşayıp sağlık ve sıhhat içerisinde bugünlere kavuşturan ve bugünkü sevinci hep beraber paylaştıran Yüce Allah'a hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizlere Nevruz Bayramınızı en kalbi dileklerimle kutladığımı ve daha çok bayramları birlikte yaşamayı Yüce Allah'tan nasip etmesini içtenlikle niyaz ediyorum. Aradan geçen bir yıl içerisinde pek çok iyilikleri, güzellikleri, mutlulukları, başarıları birlikte yaşadık ve bugüne geldik. Tabii bu arada üzücü de olsa kayıplarımız da oldu. Özellikle son bir yılda aramızdan ayrılan kardeşlerimiz oldu. Hepsini gönülden burada bir kere daha aziz hatıralar önünde anarak onlara Allah'tan rahmet diliyorum.
emek verdikleri Manas Üniversitesi'nin onların hatıralarına her zaman kıymet vereceğini, layık olacağını ve daha ileri gitmesi için o emaneti taşıyanların canla başla çalışacağını ifade etmek istiyorum. Biraz evvel dışarıdaydık. Çok güzel bir bayram ikliminde büyük bir sevinci, mutluluğu sevgili evlatlarımızın, Manaslarımızın heyecanıyla birlikte sergiledikleri oyunlarla paylaştık ve yaşadık. Daha sonra salona girmeden koridorlarda ülkelerimizi temsil eden, üniversitemizde şu anda 14 ülkeden evlatlarımız var. Onların hazırlamış oldukları standları ziyaret ettik. Her bir evladımızın orada nasıl gayret içerisinde kendi ülkesini tanıtmak için çabaladığını, büyük bir heyecan içerisinde sergilediğini gördük ve hepsini gönülden takdir ettik. Burada bulunan bütün kardeş Türk Cumhuriyetlerine, sayın büyükelçilerine, hemen bakıyorum, Türkmenistan'ımız burada. Gönülden hoş geldiniz diyorum. Özbekistan'ımız burada. Gönülden hoş geldiniz diyorum. Afganistan'ımız burada. Gönülden hoş geldiniz diyorum. Kıbrıs'ımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz burada. Gönülden hoş geldiniz diyorum. Ve onların emaneti olan evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için birlikte çalışmaktan onur duyduğumuzu ifade ediyorum. Tabii ki Kırgızistan'ımız burada. Sayın Bakanımız Kırgızistan'ımızı da burada işte bize ifade ediyor. Tabii ki bütün Türk dünyasının ümidi, istikbalinin en güçlü teminatı Türkiye Cumhuriyetimiz burada. Sayın Büyükelçimizi saygıyla selamlıyorum. Nevruz Bayramı'nın bu duygularla, mutluluk içerisinde, huzur içerisinde idrak edilip daha çok güzel günlere ve bayramlara Yüce Allah'ın bizi eriştirmesini, yetiştirmesini gönülden diliyorum. Öncelikle tabii ki üniversitemizde birlik ve beraberliği, huzuru ve mutluluğu daim kılmasını niyaz ediyoruz. Yaşamış olduğumuz ata yurdumuz, Kırgızistan'ımız, Türkiye'miz, Türk dünyamız ve İslam dünyası ve nihayet bütün insanlık için Nevruz'un hayırlarla gelmesini gönülden temenni ediyoruz. Sadece insanlık için değil, tabiatı için de yeni bir başlangıç olan şu Nevruz'un tabiatta bulunan bütün mahlukat içinde bir yeni başlangıç olmasını gönülden diliyoruz. Yaşamış olduğumuz dünyanın kıymetini bilmeyi ve o dünyayı bizden sonra yaşamak için bekleyen yeni nesillere yüz akıyla teslim edebilmeyi Yüce Allah'tan diliyoruz. Unutmayalım ki biz dünyayı atalarımızdan miras ama evlatlarımıza emanet olarak aldık. Onlara yüz akı bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Nevruz işte bütün bu yeniliklerin, yeni başlangıçların, yeni heyecanların, yeni başarıların ve aydınlık bir geleceğin bir işareti olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Урматтуу министрдин орун басары, урматтуу Боордош өлкөлөрүнүн элчи мырзалары, урматтуу айымдар, урматтуу мырзалар, урматтуу ректорлор, куттуу Кыргыз Түрк Манас университетинин жамааты, бардыгыңыздарды жаз Ноорус майрамы менен куттуктаймын. Бир жыл мурун ушул куттуу салонубузда Ноорус майрамын бирге тостук, майрамдадык. Мына Кудай насип кылып бардыгыбыз бүтүн ушул жерде кайра жаңы жылды, жаңы доорду, жаңы жашоону майрамдап атабыз. Ноорус майрамы түрк элдеринин, өзгөчө Орто Азиянын эң эски майрамдарынын бири. Муну биздин ата-бабаларыбыз урматтап, сыйлап, бул табият менен бирге жашоонун майрамын бизге мурас катары азыркы муундарга бизге берип келди. Мына кылымдарды жашап, бул майрам бүтүн жөрөлгөлөрү менен бардык түрк элдерине таандык жөрөлгөлөрдү өзүнө камтыйт. Эми бул жаңы жылдын алдында бардыгыбыз дилибизди тазалап, ичибизди тазалап, ниетибизди тазалап, жаңы жылга жаңы ниет менен, тилектер менен киребиз. Ошол тилектердин ичинде эң аввалу эл журтта тынччылык болсун дейт. Эл журтубузда бүтүн түрк дүйнөсүндө, ислам дүйнөсүндө, адамзат ичинде тынччылык, аманчылык болсун. Ар бир үйгө кут консун. Ар бир үй бүлөдө аксакал аталарыбыз, энелерибиз сый урматка бөлөнсүн.
Kızlarыбыз бактылуу талайлуу болсун. Уулдарыбыз эр жүрөктүү болсун. Бүтүн жасаган иштерибиздин ийгилиги болсун, жемиштүү болсун. Университетибизге өткөн жыл жакшы жыл болду деп айтсак болот. Бүтүн илимий иштерде, окутууда, тарбия иштеринде, эл аралык иш-чараларда эң жакшы иштерди жасап келдик. Ошонун бир белгиси болуп, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен университетибиз эң жогорку даражадагы достук ордени менен сыйланды. Бул келечектеги бизге алдыбызга койгон иштерибизге дагы дем бере турган, күч бере турган иш. Ушул жерде бүтүн түрк дүйнөсүнүн жаштары мына бүтүн өзүнүн өнөрлөрүн, улуттук жөрөлгөлөрүн көрсөтүп, салтын көрсөтүп мына даярдыктарды жасашты. Буга биз жылда күбө болуп келип атабыз. Арабызга дагы көбүрөөк түрк дүйнөсүнүн жаштары, башка өлкөлөрдүн жаштары кошулсун. Арабыз кеңейе берсин, бүтүн бололу, түгөл бололу. Аманчылык болсун, бардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жүзүбүз дайыма жарык болуп, тынччылыкта, биримдикте болойлу. Рахмат. Жазда чыккан көк майсан, аруулуктун белгиси, жаңылануу, жандануу, жашылданган өңтүсү. Жер жарылып көк чыкса, жаркын жаздын келгени, жакшы жышан, жөрөлгө, агайларга bергeni. Şimdi de Sayın Rektörümüze ve Sayın Rektör Vekilimize teşekkür etmeden önce hocalarımıza Nevruz Bayramı'nın sembolü olan Kök Maysan'ı takdim ediyoruz. Şimdi ise açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Sayın Cengiz Kamil Fırat Beyefendi'nin sahneye teşriflerini arz ederiz. Sayın Rektörüm, biraz uzunsun, bunu indirmem gerekiyor galiba. Değerli katılımcılar, Sayın Rektörüm, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Rektör Vekillerim, değerli büyükelçiler, öğrenciler, hocalarımız, herkesi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak buraya 1 Ocak tarihinde geldim ve ilk Nevruz'umu sizlerle birlikte burada kutlamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Ailemle birlikte bu sabah Alatuğ Meydanı'ndaydık. Orada da bir Nevruz kutlaması yaptık. Hakikaten rektörlerim biraz önce anlattılar. Bu dünyada, Türk dünyasında bu kadar güzel kutlanan bir bayram. Hakikaten hepimize Nevruz Bayramı çok kutlu olsun. Hepinizin bayramını çok canı gönülden kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz burada, bu üniversitede, bu Manas Üniversitesi'nde hepinizi bir araya getirebilmek, bu kadar değişik milleti bir arada okutabilmek ve çok güzel bir üniversite kurmak ve bunu sürdürmek, büyütmek ne kadar mutlu bize. Sürekli olarak desteğimiz her zaman arkanızda olacak. Ne ihtiyacınız varsa ilk önce rektörlerimiz, dekanlarımız ama bizler de her zaman arkanızda olacağız. Bize ne zaman ihtiyacınız olursa her zaman bu bayramda olduğu gibi her zaman birlikte olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Bütün Türk dünyasının, hepinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Rektörlerim zaten her şeyi söylediler. Dolayısıyla tekrar saygılarımı sunuyorum. Bu güzel konuşmalarından dolayı Sayın Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Şimdi ise açılış konuşmalarını yapmak üzere Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Azamat Jamankulov'u sahneye davet ediyoruz. Урматтуу Сибагаттын агайымыз, урматтуу Асылбек агайымыз, урматтуу элчилер, урматтуу ректорлор, урматтуу Кыргыз Түрк Манас университетинин жамааты, окуучулар, студенттер, жаштар. Бардыгыңыздарды бүгүнкү 21 март Ноорус майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер.
Nooruz майрамын өзүңүздөр билгендей түрк дүйнөсүндө абдан алыстан күтүшөт. Бул майрам биздин жашообузда абдан чоң маанилүү майрамдардын бири. Анткени бүгүн 21 мартта жер жарылып, көк чыгып, жашылданып, күн менен түн биригип, бая дүйнөгө бир тазалык, кооздуктун келген күнү. Бул күнү биз жаңы жыл дейбиз, эми жаңы жакшы тилектер менен баштайбыз. Ошон үчүн дагы келе аткан жылыбыз өткөн жылдан да жакшы болуп, өлкөлөрүбүзгө ынтымакты, ийгиликти алып келген жылдардан болсун. Бардыңыздарга ийгилик каалайм, өлкөбүз өнүксүн. Мен ойлойм алдыдагы абдан чоң, жоопкерчиликтүү жана жакшы жылдардан турат деп, көп ийгиликтерге жетебиз деп, кийинки Ноорузда жолукканда өзүбүздүн көп ийгиликтерибиз менен бөлүшүп, ушул жерде бирге өткөрөлү. Андан тышкары эми бардыгыбызды ушул жерге топтогонуна канча деген өлкөдөн студенттерди, жаштарды топтоп келген Манас университетине абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен дагы Манас университетинде окуучусумун. Ошондуктан баягы бул университет менин жүрөгүмдөгү университет. Бир канча жыл мурун ушундай кичинекей балапан болуп келдик элек. Бизге агайларыбыз канат тагып, анан ушул жерден учурду эле. Ошол канатыбыз менен азыркы учурда өлкөбүзгө бая эмгек жасаганга аракет жасап атабыз. Университетке ишенели, ушул жерде жакшы окуйлу, бул жердеги берген билим абдан терең билим. Бул билим сиздерди, мен ойлойм, дүйнө кыдыртат деп. Бардыңыздарга ийгилик. Bu güzel konuşmalarından dolayı Sayın Bakan Yardımcısına kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Анда эмесе азыр Өзбекстандын толук ыйгарым укуктуу элчиси Камил Рашитов агайыбызды сахнага тосуп алабыз. Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz-Turk Manas universitetini professor o'qituvchilari, rahbariyati, hurmatli elchilar, hurmatli professorlar, pedagoglar, studentlar. O'zbekiston elchiligi nomidan men sizlarning kollektivlaringizni bahor bayrami, Navro'z ayyomi bilan chin ko'ngildan qutlayman. O'zbekiston, Qirg'iziston, Turkiya munosabatlarini rivojlanib borayotganligini ta'kidlab, men aytmoqchimanki, mana shu o'rtadagi do'stlik, ahillik yanada rivojlanib boraversin va fursatdan foydalanib Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, har kuning qadr ulug'on, har kuning o'lsin Navro'z. Navro'z bayrami hammaga qutlug' bo'lsin. Fursatdan foydalanib biz elchixona nomidan professor rektor janoblariga o'zimizni kichkina tuhfamizni taqdim etmoqchi edik. Shuni ruxsat berasizlar. Sahneye diğer konuk büyükelçilerimizi davet ediyoruz.
Алас, 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 ар баледен қалас. Желин айрылып сүт чық, жер айрылып көк чық. Жаңы жыл жақшылығын баштай берсин, эски жыл жақшылығын таштай кетсин. Шириндик тартсын дилиңди, отко тазарт дилиңди. Алас, 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 ар баледен қалас. Норуздун ушул күнүндө арча түтөп ар үйдө. Шаттык күлкү жаңырып, шаң жаңырсын көктөмдө. Баба дыйкан шаймандарын белендеп, кошко чыкты кара жерди тилемдеп. Үрөн себет Аллага жалынып, урпактарга кенен токоч берсе деп. Мына септим уучтап, жылуу жерден конучтап, бул жетим жесирге, мунусу карып мискинге, бу жетим жесирге, мунусу карып мискинге, бул ачарыкка, мунусу алсыз карыпка, а бул тилемчиге, булары саламчыга, калгандары сизге, бизге, мага, үрөн септим жериме, дем кошулсун демиме. Шамияны шайлатып, кошо күзүн айдатып, ала жерди аңтарып, жердин бетин ачалы, жерге үрөн чачалы. Жараткандын нарк үчүн жамгыр жаадыр, жерден өндүр. Бала чаканын рызкысын өзүң жеткир. Тилегим жөн, өңүрөнүм өн. Жамгыр жаадыр, жерден өндүр. 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 Күн төбөдөн кашкайды, күмүш баккан аштайлы. Ай төбөдөн кашкайды, алтын бакан аштайлы. Бисмилла деп алдынан сүмөлөктү баштайлы. Казан асып, от жагып, камылгасын көргүлө. Майын куюп, un салып, будай жанчып бергиле. Улук тамак жасайлы, билбегендер келгиле. Үрөн чачып жаз менен, түшүм жыйнайт күз менен. Берекелүү колдору баба дыйкан биз менен. Будай ташын көтөрүп, жер жемишин жайнатып. Ар өлкөдөн коноктор келди бизге жай басып. Бышыралы бердикте сүмөлөктү кайнатып. Акыл ойду ак сөздү баба дыйкан баштасын. Тилек тилеп эл журтка жаңак мейис таштасын. Түрк атанын балдары улантырсын аркасын. Гүлдөтүп бүткүл аймагын,
Куттуктап Норуз майрамын. Түрк туугандар келишти, көтөрүп колго жаңгагын. Сурашалы чакырып, эсенин эл журт аманын. Түркиялык досторубузду кол чабуулардын коштосунда тоз алабыз. Beş bin yıllık miras Türk'ün yurduna. Bolluk berekettir çare derdine. Karla kaplı yüce dağlar ardına. Gizledik baharı, hoş geldin Nevruz. Adriyatik'ten uzar Çin Seddi'ne. Nevruz'un vefadır Türk'ün ceddine. Huzurumu bozmak kimin haddine. Özledik baharı, hoş geldin Nevruz. Anayurt Türkiye'den Atayurt Kırgızistan'a selam olsun. Nevruz tüm Türk dünyasına barış, huzur ve esenlikler getirsin. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti adına selamlıyorum. Ulusumuz ayrı olsa da gönlümüz birdir. Yüceltecek bizi Manas dilimiz. Nevruz geldi dilekleri arzu etmek, birbirimize saygı sunmak zamanı. Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizi kutlamalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Şuybin, Wubian, Guangjin, Yishishin, Dengchen, Shede, Dongfangbian, Wangzi, Qianhong, Zhongshi, Chun, Ju Daja, Nuoluzije, Kuaylı. Топусын башка кийишип, туугандыгын билишип, өзбек туугандар келишти алып мейзин. Өзбекстандык досторубузду тоз алабыз. Azizim, baxt iqbol doim yor bo'lsin. Yurgan yo'llaringiz gullarga to'lsin. Omadingiz ko'rib, ko'zlar quvonsin. Navro'za ayyomingiz muborak bo'lsin. Azizlar, sizlarni bugungi Navro'za ayyomingiz bilan butun o'zbek xalqi nomidan muborakbod etaman. Tacikistanlı kardeşlerimizi kutlamalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Assalomu alaykum mehmononi giromi qadr. Man shumoro bo Navruzi Xujastapay tabriku tahniyat gufta ba shumoyon umri daroz, sihhatu salomati orzumandam va xohoni onam ki hamesha dar labonatun khanda huvaydo boshad. Misli ana hamin Navruz shukufon u zebo boshad. Kazak tuğandar, gelişti alıp badamın. Kazakstandık dostoruzdu toz olabız. Assalomu alaykum Qirg'iziston. Шығыс халықтарына ортақ Наурыз мейрамы да келіп жетті. Наурыз күн мен түннің теңеліп, табиғаттың жанданған шағы. Наурыз бейбітшіліктің, ынтымақтың, бақыттың мерекесі. Олай болса, Наурыз елімізге құт береке, тыныштық, бақыт алып келсін. Ұлыс оң болсын, Наурыз құтты болсын. Наурыз құтты болсын ағайын. Moğolistanlı kardeşlerimizi kutlamalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Дэлхийг тамгалах гэрмэн Монголоо, дэгжин ангарах дээлмэн Монголоо, та бүхэндээ дахин давтагдчихгүй төвхтэй Монгол орныхоо нэрийн өмнөөс Наврузын баярын гал халуун мэндийг өөдөөд нь өрөөнд дэвшүүлье. Ulut başka, birok bir değil dilimiz. Kökölötöt bizde Manas dilimiz. Novruz geldi, gelgin kalı aytalı. Sıyırmatta, biri bizde biri biz. Kottokto gezegi, Rossiyalık dostlarga gelip jetti.
любви, добра и счастья желаю в этот светлый день. Пусть обойдут вас все ненастья, невзгод исчезнет даже тень. С праздником Наурuz! Түркмен туғандар, алып келді наватын, чақыралы бұл жерге, сақыныштары тарасын. Түркменистан! Gelse Nevruz aleme, rengiler cahan peyda. Ebirler avaz urup, dağılar duman peyda. Orta Asya'da yürgün bolan Nevruz bayramın yetip gelmek bilen hemmeňize kutlayaz. Bul täze yıl sizlerin ocaklarınıza sağlık, ağzı birlik, üstünlük, soğat getirsin. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Afganistanlı kardeşlerimizi kutlamalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. بهاری خرم است ای گل کجایی کی بینی بلبلان را ناله و سوز فرا رسیدن بهار نو و سال نو را و نمایندگی از مردم غیور افغانستان و شما و به دنیای ترک تبریک تهنیت عرض می نمایم. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز باد. Құттықтау кезегін Азербайжандық достарға бермекчіміз. Salam Qırğızistan, salam Türkeli. Türklərin qədim bayramı olan Novruz bayramı münasibətilə sizi xalqımın adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Əsənlər olsun. Ат арытып, көп қонақтар келді деп, қызыл туысы қубанычтан желбіреп, бүт аламға эшик ачты Қырғызстан, көктем майрам, Норуз күнді белгілеп. Ал эми азыр болсо куттуктоо кезеги ала тоолук ак калпак Кыргыз элине келип жетти. Кел Норузум арыш керип артылған, кереметтей ар бир үйгө тартылған. Күткөн үмүт ак тилектер ишке ашып, кошо келсин рызкысы калкындын. Сиздерди бүткүл Кыргыз элинин атынан Норуз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Супа салды сулутаң, жайлатып отун жагалы. Табына келди сүмөлөк, үстүн жылуу жабалы. Улуулар айткан нарк насил, улантып келе жатабыз. Быша берсин сүмөлөк, бойруса таңда ачабыз. Кол чаап коштоп турабыз. Ыргесебизди баштайбыз.
шоубуз Ноурuz ырыбыз. Asıl oyun gemtigi жоқ батырған, достугу эгес болсо биле жүр, эл достугу деңиз болот деп турган. Эмиге эргесебизде Түркиядан келген студенттерибизге ыйгарабыз. Сиздерге белек кылып, түрк бийин билеп беребиз.
jittu oydun talası. Jok bolsun eldin sanası. Intımak ırıs gelsin dep, elimde tınçtık gelsin dep. Ир kesek geldi uçurda. Irdasın Afgan balası. Emi ır kesege жооп кылып, Хуmarım деген ырды аткарып берем. Gelişitkin zorumdu, çeldin ködül tarımdı, bağışıtaman borumdu. Ah, ahey karakoz, ahey, ahey karakoz. Bağışıtaman borumdu, ah, ahey karakoz, ahey, ahey karakoz. Biyo biraz nigorum, se eşkat bir kararım. Badu çeşmi siyahet, ah, ahey kumarım, ahey, ahey kumarım. Badu çeşmi siyahet, ah, ahey kumarım, ahey, ahey kumarım. Tabandım yanışıma, zırbandı gamcan şuma. Tabandım yanışıma, zırbandı gamcan şuma. Minade kabaplama, ah, ahey mırmazı, ahey, ahey mırmazı. Minade kabaplama, ah, ahey mırmazı, ahey, ahey mırmazı. Qorgogon elden namısın, götürüp biyik dabışın. Tilegil, bakıt tağlayın, köp elden açıp manayın. Anda mese ır keseni kimge beremiz? Ulu Mongol eli jigitlerine beremiz. Erkisege жооп kılıp, tölün hulattu ırdı sunam. Hattırındırdın ommun şıdı tadıgıt. Hatın, hatardarın timut hidi dilhi etirina. Zorga irgi çıgarıkıt narın suğuruna. Soni güdücü hurdalıkıt tesimirine. Soni güdücü hurdalıkıt tesimirine. Kölün Nülümüz toktuk kınadım, ködün hudi turgan, tuga ırksın, Mongol. Amgaga çaçdın ursud uyya serigin, ere yatın toktoğut sulgur irçiline. Ergin gadik törhut harabudana, aydurtut fahut Hamırına, aydurtut fahut sedi hamırına. Tavru gatri vaktan er dundırıkınadın. Tavrumun gün imelde izdin koytsın adın. Tavru gatrin selkin togun emirsin Mongol. Tөгілсін ердің бұлағы, жазылсын жандың құмары, керемет ердан ұғуға, атайын келген алыстан, түркмен бір туғанға, іргісені сонайлы. Ürkesende cevap kılıp Türkmen Türk'ün cevap veren. Yürekme çalar tutarım, çalar gülkenim, batı yanettim, coşarım
hayatın bu dünyada olsun. Edip vatanım ömürlük olsun. Ömürlük olsun vatanım biz seninle senin şunu. Yeterli batıda ettin kartanın üstü. Şirin canım geçikti yeri seni göbekten. Karıştı bir taraf Türkmenistan. Ketendi Kavgaz tuğanımıza sunayız. Ürkesege cevap olup bile bersek. Эми ыркесени кыргыз жигиттерине узатсак. Ырдестеге жооп кылып, ойтобо аттуу чыгарманы ырдап берели. Yazar den
айлабыз бирге да болгон жок. Кыргыйык деген кыран куш кырташка барып конгон жок. Кылыкташ менин тең курбум ой тобо жана жана кыш тобу бирге да болгон жок. Ийик сымал иймерилсе колдору калкып сызып учуп жүрөт бойлору. Аккуу, аккуу, жокку эмес же булар таланттардын жанып турган оттору. Ыргесеге жооп кылып биз Опмайда бийин бийлемекчибиз.
Жылдыз толгон айлуу түн күбө болду барына. Улук тамак жасадык, кары жаштар жабыла. Бисмилла деп ачалы, сүмөлөк келди табына. Таң агарып атканда, жылдыз көктөн төгүлөт. Сүмөлөктүн бетине түндүк түшкөн көрүнөт. Жоруйлуу элим бирдикте, жакшылыкка тезирек. Сүмөлөккө теңирдин түндүк салган себеби. Бир түндүктүн алдында бир жүргүлө дегени. Түрк атанын балдары төпкүлүгүн унутпай, бириккиле дегени. Сөз кадырын жоготпой, омоктуу ойду улайын. Көлкөсү чыгып балдардын тартпасын элим муңайым. Тынччылыкты эл жерге орнотсо экен Кудайым. Байгерчилик турмушта жашасын калкым ылайым. Анда месе кыздар сүмөлөктөн ооз тийгизгиле. Мына ушуну менен майрамдык программабыздагы соңуна келип жетти. Баарыңыздарга ден соолук, ынтымак, иштериңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ноорuz майрамыңыздар куттуу болсун. Келерки Ноорuz майрамдык программага чейин
Görüşkөнчө бар болуңуздар, aman болуңуздар. Sayın misafirler, üniversitemizin değerli mensupları ve sevgili öğrenci kardeşlerimiz. Nevruz Bayramı 2018 kutlama programımız burada sona ermiştir. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk, başarı temenni eder. Türk dünyasına birlik ve beraberlik dileriz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Nevruz Bayramımız kutlu olsun. Gelecek Nevruz Bayram programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Кадырлуу коноктор. Анда эмесе баарыңыздарды сүрөткө түшүп азыр эмне чакырабыз. Келиңиздер сүрөткө түшүп, андан кийин шоу кетебиз.